Anya laki din! Sige, piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayada. Anya lakit din ay piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanyak? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mo? Di kan to pa digdigos. Ita, ibagang ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Jak pagtatako ng taglakla ko lang itituyo nga ang dog. Hoy, bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan inanang. Disturbo kayo. Inka man nagdigos, taga-tuyo ka. Siyempre, aglaklako ang itituyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, ken agat lingot ka. Nagagatak amin nanang. Iso akas to iti angot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti payod na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni nanang na. Nasaysaya at matlaeng no nadalos ka iti bagem, bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, ingka man na naglako iti tuyo? Wen, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket ingka nga ruden nagdigos tapno nabanglo kang aglako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumutlaeng. Apay kadyadi mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo la matultulad ni tatang ko. Inal daw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos ak tulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan naapgad? At dapay free test na! Oy, umay ka ditoy. Sika nga glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata, gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang tay disok ti basket, tata. Aday tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas kadimot lang day ta atuyaw. Una tata, nabanglo no ipritom. Sakit saan unay anaapgad? Sigurado ka. Wan tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Adda free taste na. Adda tata, insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige, mangpidot ka itiramanam. Sadan. Gumatangak iti kagudwa kilaw. Basta sigurado asaan anaapgad Saan nga ro, tata? Apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Ket gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalang abkukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka iti lakob. Alakit din tata.
gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Jak magustuhan ti payod mo nga aglaklako. Ala, ingkan, dismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis kapay iti impritom atuyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong, Bong. Imbagak ay agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakot isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, atoy. Kwa, Bong, anya, dirit saan kanwan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyom. Awatem nga rod ito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay aganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta ngay tsuram. Ay, ado ti sabon mi anabanglo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipanaw mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan, Bong? Jak mairusok asidaan tilakom. Ngamin, narugit kay ti bagem. Kayat nangarot asawan, narugit mo tilakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya inted mo idi atoyo kat saan ko asinda. Impadawat ko di takaruba, tas si daan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay ang nakalidliday ka dito yung sirok ti mangga. Ha? Ako kaanakan. Amo ko uncle. Siguro, nabasted ka niya. Na? Imubingan ka? Ngam amom tinabasted? Apay uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungamot ngamin, nakangangdod ka uncle. Anya kamutin ka anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan, panawan nak dito'y sirok ti mangga. Amo, Uncle Bong, no kumatakas la ka kinitatang ko, ado ko mati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagamatan nga ado ti chicks ni tatang mo? Jakla mo ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumada pay. Kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day jay pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imubingan ka. Ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka. Iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted? Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka, tiaramidem, agdigos ka kanayon, tapno saan ka nga agat tuyo. Anya ti ko nambong, mangipapulo tak iti digos mo. Wananang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a shampoo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na, gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Na, anya kayo matan, nanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, Bong. Nanaknakam nga min ni boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo kan batsup mo. Tagi dadangak iti digos mo, Bong, anak ko.
Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti Sarming. Kan, nakapulas mat. Wan nga rodo, boy, apok. Italaang anakitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat iti lako na atoyaw. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyaw, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, dayjayan apong. Rumwar sa amaten ni Uncle Bong. Inak kasarita. Uncle Bong, nakapulas ka ah. Kung kastaunay ti purmam. Sakit nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak ah. Agsapol ka iti balasang? Amangan numabastad ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala ah, agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ekang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto kan ka. Pakamu kan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka ita. Natal ka gayam nool no sampakim. Agyamanak manen, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malogi pwestom. Ay na, agyamanak unay, Mr. Go. Nasaya at launay nukasta, Bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwistom. Wananang, umdas dayjayan a pwesto para kanyak. Agurnungak, para itidakdakkel a negosyo. Ay, wan anak ko. Ay namaragsakan ak unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apag ang angkatak itilakok atuyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito sa restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasaya at met, Miss Kim. Naisim ka kayam ni Kosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go apwistok. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta ni Kosyam. Sige. Kaya ko agbalin kayo, bisplen ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataal ken nabanglo. Ha? Pagyamanak no kayat nak a best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kasla makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kayat da ka ama ikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kasanaw tay balasang ijay daya a kursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak.
Ah, Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakan ko, ana. kasta ka day. Adda ka din ni Bong, Nana? Awan. Adda ita ija pwesto na ija tsindaan. Unyag paiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, ken nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Unya rod, Nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawan. Mala, no kayat mo makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ilay, iti pwesto na. O, Nana, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inaldaw, ken adda pay agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagito'y lakok atuyo, saan unay anaapgad. Adda madlaw ko kan ka, Timar ka, Pagyamanak dayta ako nam. Uy, sumarungkar kamutin ay di balay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwestong mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yamamukin ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, kan dinak pulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payud ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldawa kon nga digos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya, kan nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isu aga po iti dayta, inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biag ko. Tapno awanin ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapu ta ay ayatenak. Kasta ka din? Isu nga agyaman iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapu ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday dya akarit kanyak. Isu nga ita, kanayon ako na nabanglo, kan nataer. Isu na inlove kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry no, nasaktan ka di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy tiragsakyo ka ni Miss Kim. Kinapod na. Apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka a tao, Bong. Sorry, iti kalabas. Ay, anya laki din na ya. Saan gamay na nasayaat nga agisawang ka iti makaipas abalikas iti pada mataaw. Tadi mo amaw. Nuan yan to ti sumarunaw ang mapasama. Anya laki dain. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti marisapay ang pakasaritaan. Anay tampaw. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay.